Ыры тоғой өскүрү, жон сүрәгәр тапталы, дуолон доқсын сананы, жолу күні чағылы, кымыс курдук кутары, ыры өскүр ылланары. Үтө күннен күнді бір дойдылақтар бұд. Бүйінгі беребетін беге Семен Данилов ылбағай қоғанынан сағалыр бұдын көңіллән. Бұл Россия народтарын культуратын нехилесті бәді. Сақа автономиямыт түреттемеді сүйіз сыла. Қаңалыс ұлығын ұстуриетін керехетін сылыгар, беле сылдарығар анамыт, Қаңалас ұлығын арчы деді народ ендетін кейінім ләйттері. Беге олықтақ мелодистал бұдығар аналлақ, ұры олық арғығы ден аттамыд. Мелодистары болғымтығы ұлан, кен әйгеға тахарар. Жоғын жоммутын үйететер сыллақ берилері, тәрәхенлері толкудан ұдар санаға келлебет. Ол күрдік Беге бастыки беребет ананар, қаңалас ұлығын кығыл үрие, үрейтеттен түрітті, әрсіпісіріз үйерағаретін тұйгына, сұнтар ұлығын әлгейін хилеген бачоттағы ұлықтағы, әріс бүйбілекебет, онына сұнтар ұлығын мелодистерін сойуғын чилейіне, Калиста Афанасьевна Пахомоваға, кені бұйыл бейкеккебетегер бары бете болылар, ағығын сағын толықтар әді. Бүгін беге Калиста Афанасьевна 200 ұстығыд, әлгәйетін жоnuттан, видео сюжетін орын ұппыд, істің ақтыларын көрдір өкпід. Ол күрдік беребітер кіттіні лықтара, Калиста Афанасьевна төріппіт кыға, сонтар ұлығын политехнический лицей-интернат дейтін социальный педагога Мария Павловна Григорьева, Калиста Афанасьевналын бирге алтыған үлеләбет, сонтардағы искусство осколатын фортепиано кылағын учутала Мария Сергеевна Семенова, әлгәйдәғы оғыр культура кейін хармистері Долан Трофимов. Калиста Афанасьевна Пахомова 1942 сыллақа балағын үйін 15 күнігер Орджоникидзевский районна Афанасий Николаевич, онна Феокла Дмитриевна Егоровтар ден колхозда декергенге бе соғыннан күн сирин көрбіде. Кені оғысаға кығып үрияға аспыда. Калиста Афанасьевна 1966 сыллаққа Жокускайдағы педучилище музыкальный салатын бүтерен. Әлгәйге ұры учутылынан ананан үлетін сағалабыда. Кені 1976 сыллақтан Чоранчик жағылы саатка музыкальный салаятчындан сүйірбетчі сыл әңкелі соғылылар опсая үйеріғірі тәрілтетігер түрден сыл олығын анабыда. 1993 сыллаққа айымнелақ өлетін түмігер чүгдар көміш Чоранчик ден аттан оғанағыз ұрылақ бастығы қомырыннүгін методический кенігетін үйеріғірі министерствода үбілен тағаттарбыда. 1997 сыллаққа әлгейін елеген жалтата бағылық Александр Николаевич Миронов сапы сұнтардағы филиалы салаячықның бірге күттіғаннар үчігейді күн үмітден сүрбәтті ұрылақ 2 ұрыннығын сұнтардағы типографияға бәчәттеден тағаттар бұттары. Калиста Афанасьевна Пахомова айбыт ұрылара оға әйгетігер сөпті. Матыптарын оға бейді Тедағыны сөбілән ыллахан баралары бет. Ол күрдік мелодичнайдар, чепчикелер, сырдық ырас әйгеләқтер. Сорық ырғалара Калиста Афанасьевна тылын бейті аяра. Қоғанларын мелодиятығыр жөрелі тұтан, кені ырғаларын матыба олыс ылбағайды кейлен ылланалар. Дуғыны маннеталылар, сүріғі сыланеталылар, ырғаларығар кені ордық, дойдық әрі сірдерін, көтөрүн, сүйрерин ойулur. Кихини ütüyeğe kerege sirdiller istin sığını oluqtullar.
Bir onluk keң eyger taqsыбыт ырыдынан болар, kulunçuk, uçuk-uçuk, Vanya, bilinge ata Dolun Trofimov tolurutugар. Киһи бу ырыаны иһиттэгэнэ, қарағар сақабыт сирин кең нелемен сыытыгар, сырсыа хайдана көөлэһиэ сүүрэр, kulunçuk көстөн келер керлы. Ол иһин бу ырыа, дьон сэргэ кутун тутан, күн биңнеллы, уос номого болан, ылланан, хит болан, ылланат сылжар. Билигин суддардағы искусство осколатын фортепиано кылаһын учутала Мария Сергеевна Семенова, онна элгейдәғы Ахор культура кинен харместера Долан Трофимов истин хирак ақтыларын истеген. Биги убастыр, таптыр, тыктыр мелодиска быт Калиста Пахомова быйыл бары болара оған сағын бәлі тектатипче. Хини биги аяр үлебитигер нахаллы ханароллах Хүстен таққа оғырыдын айбытта, оларылара бағалар бие, оларыларын мұнямыд, песенник тахарды бұд, өз чағығар үлелі жабыд, білігін бола кене атығар конкурс оңырын бұд, бұл вторник ол конкурс бұд түміктен ектәқ. Онна барда үс үсі оған оғы кытынна, наға чуай конкурс, әлбәқ бары, ылланна, кене ырыларынан үнкүйленнелер, ырыларын темаларыдар ұрхуй. Бұл доланға, Ота кені долан аяр үлетігер ороланы хаулахан болады. Табиғи мәне білдебекке, көстебекке хыджамыт кулынчук теніріні аян, ол кулынчугын ыллабытыгар, олар ебіт біле этергадылы хасыныгар, уже популярный ыры болан тұрбыта. Қодуғы хулыстар хабилянлер. Татьяна Афанасьевна сразу бұл иначе ырыди. Онтан, те долан кепсятин. Калиста Афанасьевна Пахомова чакчыдаганы олорон аспыт әммергар кенчәритчекка онна оғырылырын кені хуриян қалдар бұда. Ол күрді оттан Калиста Афанасьевна Пахомова айымнеларыгартын мен қастаған ырылақпын. Олорттан оттан бұл нарокка кеңі білі бітірім Kulunçuk diyem olar bu. Attığına en kulunçuk diye natırlar vallahi. Olya da bilgin. Erge dolu çakçı Maria erge tören kurdu. Kulunçuk denilen Allah'ın bu kanı miyim kulunçuk denilen narod bilir. Kulubra minum çunurga Vanya Trofimov diye natırlar Allah'tan. Bilgin çakçıdan namlu apın olar Allah'tan kayan himete hiten budu mete buhan diye kadar. Dolan Trofimov diye natırlar bilgin öyle hamne hicavun. Onu da Kalista Afanasyevna çakçıdağını bu oğulur şu ırıları huriyam xanlaran bilin kençayretçet oğulur kim ırıların bekkeden tolarlar. Onu bu Maria Sergeyevna harbiden kurduk bu altın yıy bu vtornikka bu Kotugu Hulus çerçisinden de. Kotugu Hulus çerçileri Radyo Akademiya çerçisinden kineleri kıtta. Bu Kalista Afanasyevna Pahomova ayımnyalarıgar, ırılarıgar. Bir küres ırı kürehe ondan. Tворческая игеля oğullar küreslerin teriyen ütara hacaptı. Tümükten neler? Tümükten yıktık bu olan. Ondan Kalista Afanasyevna bu tabi bir kaçakçı dağınıktan haddı hacayar. Ondan kereni kerehelir. Elbette ayımnyaları kalların bir bilinin o repertuarı. Haydi bilinin dağınıktan çakçı oğullar ılır toya kina atan üyetite atıda hacallar. Dolan ne hal bağladın Allah'ın? Toho haybita boğay sibekini kırdalga ona. Köregey? Köregey. Kulunçuk. Tutaram nananananan diye köregey. Elbette bilin sana sırası öberki bet. Bilin kulunçuk konun lanet nereye kadar? Kulunçuk Kulunçukun bunlarını bir umutlarlık takbeti repertuar garı. Hangi bitimlerine umutlarım? Körün isteni çörüben dödü Kurdaftara çörügen dödü Gül istiriden bir haften de Kuran bu aradan bir haften de Kulunçuk, uçukuçuk Kulunçuk, uçukuçuk Süleri göder kulunçuk
kıraçan kısta kas iya bolla. Onu sayıp. Onu suya onu baş çekip karadal üsüyger. Itabtegar kunçuk uçuk uçuk diye ben onu görüm böyle öter. Papa nerede diye yani olar takılalığın diyeyim. Hanlık. Bir yoluk butugar Kalista Afanasьевна Орола dinlik. Elgerler Kalista Afanasьевна ayırtalanıgar sürgüleyenler. Kine kanan iki tığınca 6 sıllıqqa kulun tutar onağız günüger. Damisvolka ansambl kıttığılaq ayır kehedinleri bittere. Onu tahanan bu sıl Jokuskayga Alexey Alexeyevich Kolkovskaya adından kultura kiniger. Suntar Slustava, Людмила Spiridonova, Angelina Fayrushina Kalista Afanasьевна ıraların toluran Damisvolka ansambla kıttığılaq olus ürdük tahamna kansarı gördüren ügüs jön biherebilin ılbıttara. Kalista Afanasьевна töheda töröbü döydütütten ten olordor. Kini duada töröbü döydütügar. Kıhıl ürüye gısıtara. Olehin kini jönügar anan kıhıl ürüye diyen örüge ürüyetin olakta jönügar anan suribıta. Biligin isteyen bırığını olakta dalbar manı kututtar tolurullarıgar.
Калиста Панасьевнаға анымыт әйер кеһетин көрдү. Кини тыллабы тырылара, гормуска ойнан тыаппы тырылара, кохоннара көрен бараммын. Нахада жарас эйкелек, нахада ырас дуалак кеһибиттен билететим. Ол курдук кини 2-нче үссыллаакка айбыт кохонун ааган иһитиннербин көңүллән. Лып-лың кынас ыпырас, жеп женкер уонна сылас, тары ылла уяннык, нап-нарыннык истиңник, олус уян уонна чарас, ырас дуha жанакас. Серен-серен баһарыма, кытаат-кытаат жалкытыма, катырыллан наада болсу, уну оту ағын булку, соһотума, сигирдиме, колус тылга үрдериме, илде сырыт сырдыктык, жеп женкердик ырастык. Калиста Панасьевна элгейге Аллаха жетеринен кергеннен Павел Николай Ивановичтин 32 сыл олорон кыста оологуну төрөтүн, күйөң ортон сирдеага ологун толору олорду. Билигин истиерин кини кыга сынтар улугун политехнический лицей-интернат жетигер социальный педагогунан үлели сылжар Мария Павловна Григорьева иетин туһунан актыды. Мен Григорьева Мария Павловна деммин. Кергеним Дмитрий Дмитриевич Григорьев. Түөт оголох бут, 2 улаханого жокускай кораколор оллор, 2 кыраман вебитигер сонтарга үйренеллер школага. Бейем сонтарда политехнический лицейга үлелибин. Мен Пахомова Калиста Афанасьевна 1912 сыл балаганыйын 15 күнүгер Орджоникидзевский оройон кыгыл үрүе нехилегер Афанасий Николаевич, оны Фёкла Дмитриевна Егоровтар жекергеннеригер бехис огоннон күн сирин көрбүтэ. Кини 2 улахан убайдаах, 2 улахан эжийдээх абит. Ону мен ием буманнык кохоңо кохоян каалар быт. Балаган ыйгар бу ортодойдуга иекем кыз ого төрөппүт. Күхүммүт келиите айылга кехтиите соһуян ытаабыт үһүбүн. Кыз чамыт муударай болун ден жоннорум кыһаллан айбыттар. Олого уйгулаах быяңнаах болун ден күһүнүн төрөппүтебиттер. Төрөбүт бу кеммин олуһун таптыыбын, чуум путун, арагас көмүһүн кайгыыбын, сып-сылаас күннердээх жактарын сайынын, чеп-чепдик ыппырас жыбардаак салгынын. Кини иете оголонон баран тымныян эрде өлбүт. Олихин саңа сери сылыгар саңа төрөбүт огону итерге ырахан ден атынылга иттере бербиттере. Кини бейтин актыытыгарманнык суруян кааларбыт. Төрөбүт өскәбит сирим борум каңалас улуһун кыһыл үрүете. Төрөбүт төрүт борум өскәбит кыһыл үрүем. Айбыт агам төрүт жонум сырдык ыра жоллоох кем. 2 убайым, 2 эжийим, 2 балтым быраатым, омук каннаах күндү кийит, келен бартын санаатым. Жемигин ити үлүгер калың аймак жонум сергем. Сери кемигер төрөн ием мигин төрөт ылжан өлбүт, ол ихин кыра кихини кыһалгалаах кытаанак сылларга каяң итекпит соога ден эре сериге барбыт оголор оголонон өлбүт соготок жактарга ите бербиттер. Агам сери бүтүүтэ ойоктомут, сериге сылжыбатах аттын коожок огоноохой денете, сылгыттыр эте. Мигин иппи жактар керген таксан олох атын эйгега промышленностька үлелэх кең сирдеринен олорор үлелир кихилин ол кихи оголорунан иппиттере. Сүрүннен бара-бара төннен келен Покровскайга олор буппут, нуучалары бааганайдары кытта алтыхан нуучалы осколага үйренмитим Кирзаводка, онтон Покровскай орто оскола тыгар. Төрөппүт жоммун эжейтербин, убайдарбын, келин коют 16-17 саас бар, билсен күйлейдир этим.
Калиста Афанасьевна осколны бүтерен баран Жокускайдағы педучилище музыкальный салатыгар туттарсан кирбите. Үерен сылжан Сергей Зверев айымнитнан ылжан. Онно үераган бүтерен баран сақа чулу ырыгыта олар дойдутугар сунтаргы үлели барабын ден турорсан туран манна келбите. Кини сунтарга келен элгейге осколага учутал музыка учуталынан ананан барбыта. Онтон сунтар бейтигер кирен арайкамолга үлели хиджибыта. Ол хиджан 1906 хетте сыллаққа Сергей Афанасьевич Зверев салаяр ансамблыгар кирсен Иркутскай коракка ус уран самодеятельность зонатын көрүүгө ситихилакты кыттан келбиттери. Онтон элгейге төптөрү баран Чоранчык дитсакка өрсылларга музыкальный салаячынан үлелебите. Сунтарга райкомол гөлелихиджен агабын Павел Иванович көрсен ыл болалар. Ол кенне элгейге төптөрү көһөн бараннар. Чоранчык дитсакка музыкальный салаячынан үлели кирер. Бу манна кирен баран кини ого аналлах сакалы ырылар суухтар эбиттен билер. Онна сака поэттарын тылларыгар оғоға анамыт ырылары айын барар. Калиста Афанасьевна оғыларга аналлах үс ырынник автора бастыка хомурунюга үйрәғари министерстватынан 1993 сыллаққа чугдар көміс чоранчыктен онағыз ырылақ тақсыбыта. Онтан 1990 хетте сыллаққа элгей очутағы бағылыга Александр Миронов онна Сапи Сунтардағы филиалы көмөлөһөннөр сунтар типографиятыгар үшүгайдаганы күн үмүттен сүйбе хетте ырылах ырынник тақсыбыта. Онтан 2003 сыллаққа кулунчу комурунюк күн сирин көрбүтө. 9 сылларга сунтар районун мелодистарын түмсүтүн председателинен айымнылақты үлеләбите, опсайынан ого ититигер 35 сыл үлеләбите. Бочоттағы сынялаңға тақсанда баран оқолору духовной эстетической итиге элгейтағы культура кейнин үлехеттерин кытта быстыспат сетимнәқтік үлеләбите. Элгейге культура кейнин ихинен терилливит алас үле ветераннарын ансамблыгар жарыктанан ыллабыта. Элбәқ кәрәқсенер саңа ырылары аян ансамбл остан түспет репертуарыгар кейтбиттері. Ансамбл кыттылақтарыгар бу аңардас ырыны нере жарык болбаққа көқтөк, аяр тутар таланнақ, ыл иелері, әбәлері, түмсүйлері әті. Алас нехилек улус арас үрдік тахамнақ тәрәхеннерін керге тәр биһиги кең туттар қолы бұр оңостар ансамбл бұт болыр. РСФСР үйрәғыритін туйгуна, сунтар улуғын, элгей нехилегін бачоттақ олықтағы мелодистка Калиста Афанасьевна Пахомова 2 хетте сыл сетин ыйгар бу ол оқтан ухун ырыттан туарабыта. Ием 1992 сыллаққа играй гармонден кейін телевидение ыйтар бери тигер кыттан лауреат болбута. 2 сыллаққа Анастасия Заволокина играй гармон бери салаячыда келе сырттағына өлөн өрүхүнен теплоходунан устаннар эме телевиденияға угуллубут кемнердэх. Бихеға олықта мелодистары нехелек ақсын бағылар. Қаз берден нехелек өрігей ыралақтар. 2 сүйбе сыллаққа бихеге Илдар Хаммат Асен Сергеевич Николаевич Окағанын республика бүтүрдүнөн дойдуга берениле болусылын биллерен бигергеппеде. Оны бигемие мүчө туппакка каңылы сулуун ачыгети народа эмитин кенин үһеттере. Бу белие сылга ден анамбыт мелодистар бүтүн үйретер сыллап таптыбын төрөбүт дойдубун ден аттан мелодистар быт ырыаларын түмеммет. Олоқтақ улуспыт жахылтатын көмөтүнен Котугулу илинги Федеральный университет типография тегер 300 биен экземплярга нан тахарымыт ырынник тахаттар буппут. Онун билигин билингите бияка сүйрбетче олокта мелодист бар. Ол түмсүүнү
салаяр беге бир тыктыр кейбет Галина Ивановна Иванова айттыынаган. Кене гардетін истеғай. Үтө күнүнен ытык мааны жонун серген. Сахар эте бараккан былыр-былыргаттан киһи кутугар сүргер саяга салгынны, саймарыга саян кирер, илгелеяги, истиңиң эрен, иетер потар, жикти абылаңнаах, жүрүскеннәр тургоннору, жүрүһүе жөрелетен, үрүлүер үрдүкке, үлүһүтер үтүелеах. Кулунчук, Учук-учук, диэн тыллардаагырыаны, бейте кулунчук курдук, чөрбөтчү көрө-көрө ыллыр, Кырачан Ваня Трофимовы бары үчүгейдик өйдүүбүт. Икке тыынча сылларга оҕаймах кумира болбута. Үгүс кей сүрагын сүйбүтэ. Элгейлер кен туттар кескиллээх рыаттара Ваня Трофимов оҕо сылдьан кулунчуга аан бастааныллаан учук-учук диэбитигер киһи харагар сакабыт сирин киэҥнэлэмэн сыһыытыгар үөрэн көтөн туараахтана сылдьар кулунчук көстөн келерге дылы. Ол курдук багар сурукпут соһуйуон иһин. Мин бүгүн эһиэхэ сырдатар киһим Россия үөрэгиритин туйгуна, сунтаар улуун элгэйин эхилиэгин очуоттаах олохтоого мелодистка Калиста Афанасьевна Пахомова. Тыһынча 942 сыллаакка каҥала сулуугар кыһыл үрүйэн эхилиэгер колхозтаах тиекергенигер төрөөбүтэ. Оҕо сааһа уутуйан үескээбит, элбэх үкүө дьон чочуллан тахсыбыт, үс үллэр үестээх, үлүөни бэбит кэри хочотугар ааспыта. Тыынча 966 сыллаакка эдеркен кыз Жокускайдагы педагогическое училище музыкальное отделениятын бүтерен элгэйге ырыа чууталынан анынан үлелии барбыта. Тыынча 976 сыллаактан Чоранчык Жаала Саатка музыкальный салаяччыннан сүрбе сыл үлелээн келбите. Барыта тюл туонча сыл ону иитиге, талаанын арыйыга, жоғырын сайыннарыга ақсабат кыһымньытын, айымнылаах жанырдаах үлетин анаабыта. Тыынча 993 сыллаакка Чугдар көмүс чорамчыктен методическая енниктаах, он агыс ырыалаах бастакы хомуруннугун үөрэгири министерство тойон тахаарбыта. Тыынча 997 сыллаакка элгэйи нээлиэгин жаалтатын. Сапи Сунтардагы филиалын көмөлөрүнөн Сунтардагы типография бечээттенен үчүгө үйдө күн үмүттен сүрбе сетте ырыалаах иккис ырыанньыга тахсыбыта. Калиста Афанасьевна Пахомова ырыалара оҕо игетигер сөттүбэһиллэр, матыыттарын оҕо биирдэ хитте даганы сөбүлээр ыллаһын барар. Ол курдук мелодичнайдар, чепчеки сырдык ырас иилээхтер. Автор улахан жоңганаллаах амиэлбэх керахсенер ырыалардаах, ол эрен оҕаймакка анаан аяр ырыаларыгар кини талаана ордук чалхайдык арыллара чопчулаан белиэтенер, биһиренер. Калиста Афанасьевна ырыа тылын бэйэ аярамия ураты керахсэбиллээх, коһоон онна мелодия сөпкө жүүрэлэһэн ылбаҕа ырыа буолан ылланарын туһугар Калиста Афанасьевна сүрэҕин ийиитин, дуухатын сылааһын, талаанын, бары айбыт ырыаларыгар биэрбит. Ол курдук төрөөбүт үескээбит түлбэҕэ тапталын, айылҕатын керетин коһуйан суруйбут, кыһыл үрүйэ диэн ырыатыгар истэбит. Сааламмыт тылыһы талаан, идетиибит коһоонньуттартылларыгар суруйбут ырыалара эмиэ оҕаймах дьон серге кэтэхсэбилин ылаллар. Калиста Афанасьевна ырыа кэрэй гетигер уйбут, такайбыт оҕолоро, төрөөбүт төлбелергер, улустарыгар, республикаға да үгүс үтүө солу телен биллер көстөр ырыахыт, культура игетин үлэхиттери болбуттар. Ытыктабыллаах бир дойдулаах бытын, талааннаах мелодист бытын, аяр таммак болан, айыы сиригер айыллыбыт, аламагай аатын ааттан, быйылгы бүлүйдээх сылынан каятар да ахтан, санаан аһыагын, ытыктабыллаах киибит Калиста Афанасьевна ырыалара уостан түспекке, уостан бербекке, үгүс сыллар кирбиилергер ылбагайдык ыллана, сүргени көтөҕө кыакка эрэчэтчиттиннер диэн баҕа санаабытын этебит.
Оғоймақ күтін тұппыт айылғаттан айдарылақ. Калиста Афанасьевна Пахомова ағуғын сағығар анымбет беребітін. Кені ұрыға анабыт оғанынан түміктүрпін көңілләр. Ұры айым, ұры ылдым. Оғылыр бұт олық ұстын, айы тұта ылды сылтын. Ұрыларым, чечақтарым. Чугдардыннар, чуапчардыннар. Лынкынаха, кынкынаха, ырым көттүн сүрәктерге ояланан. Уядытан сырдык сананы сағықтара. Айваларым. Чебилигин манна бир жабелах соғысы настроение оғыстар бұт кемге айылы бұт үрі бар. Қобылықтақ түйіп білебін кетеммін де. Қобылықтақ түйіп білебін кетеммін. Эйдер састырбын санамын вереммин. Үңкүлер көрүлер үйқам. Жөге бинин қамысты бүтіп арқаға. Үңкүлер көрүлер үйқам. Жөге бинин қамысты бүтіп арқаға. Ügüsübilere cannaru keristübür. Sele hemmeti seppe hemmi gördübür. Narın dorgan ovidaran tatlaram. Ataktır bıtağallılar tansıga. Narın dorgan ovidaran tatlaram. Ataktar bıtağallılar tansıga. Dadadadaram, dadadaram, dadadadaram, dadadaram, dadadadaram, dadadaram, dadadadaram. Tüpülenen seyrehenen dolgucuğa erigidi bitisegehen Yasas kanağımı destibet Erçimin aktik erigi bekten istibet Eder asas kanağımı destibet Erçimin aktik erigi bekten istibet Dadadaram, 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 dadada, dadadadada, dadadaram, dadada, dadadaram. Abuhuluktaki tüpülenen seyrenen Parka ustunu kamıştı sevgehen Abuhuluktaki tüpülenen seyrenen Jöge binin kamıştı sevgehen Kini sırdık müsyöne ılbağayrılara örü, kinini sanata ıldata turuqtara. Üner külünü ütçatı kereğe ütüyeğe siddiyaktere.
Bu birini bilemdir ber kömelespet jommutugar, elgey loktaqtırıgar, kini kıhıgar Maria Pavlovna Girkoryevaga, kölriya loktaqtırıgar, Tuskol melodistlerin salayaçıtıgar Galina Ivanovna aytığını oranga, bihege isting maqtal buten terdebi. Birini bilimnede, Arçıcede Narodoymitikkinin direktora, Sakha Respublikasının kulturatın ötölä gülehde Lidia Vasilyevna Haritonova. Ucuk,